Sebo uriya kare munamutoye ntabwo bararangiza kuganira. Ako uyu mugore nawe sinzi ibye. Nese urambaza ngo ntibararangiza kuganira ntibadusize hano. Iyo baba barangije se baba batagarutse bakatwiyungaho. Ntabwo burimo kumbaza iki. Ngere kare mbwira. Ndi kumva rwose maze kunanirwa umutwe w'umuranandya ngiye butange kuruka ngiye mu rugo. Nk'ukuri. Utaho basize hano se? Mbasize hano. Ese wazamutsemo hariya mu nzu harimo akamatora kameze nk'ururimi rw'inuza rw'urunyaruvi ukaba uryamyeho. Baza nkaguhamagara nyine. Sebo njyewe njye kuryama mu kabari ifite iwanjye ntibishoboka. Sebo reka nkubwire. Aya mandasi yawe nubwo ari special. Njyewe ntayo ushaka kurya. Yajyane yamvana imbere. Ariko sipe nk'ubwo bwawe wigira ibiki koko? Njye kuzi yuko ipaki njyanye ncira mu nda nkayishyira imbere y'imbavu. Nitwa Uwamahoro Antoinette, abandi umukinnyi wa filime mu Rwanda no mu bihugu bigiye bitandukanye. Amazina y'ubuhanzi rero banyita Intaringore bitewe na filime nakinnye bita Intaringore cyangwa bakanyita Esperance muri Seburikoko n'izindi nyinshi bamaze kumenyeramo. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umwe mu bakinyi b'amareresi. Sigo mu Rwanda bavyita amareresi, amafilme mu Kirundo, amasinema. Mu Kinyarwanda bavyita ngo ni amafilme, ni amareresi maze kubimenya. Amareresi. Mu Kinyarwanda baco bita ngo ikatara amareresi. Ni filme, ni cinema. Cinema. Ngomba bari ururimi rwa hari. Ni nta Kinyarwanda ntabwo tubifite. Ariko no ku Kirundo. Yego. Ku mazina menshi bavuga ngo intare y'ingore iki bimeze gute? Amazina yawe muri rusange yitwa? Murakoze cyane, nitwa Uwamahoro Antoinette, abandi umukinnyi wa filime mu Rwanda no mu bihugu bigiye bitandukanye. Amazina y'ubuhanzi rero banyita Intaringore bitewe na filime nakinnye bita Intaringore cyangwa bakanyita Esperance muri Seburikoko n'izindi nyinshi bamaze kumenyeramo. Hari niyo ndi gukina hano ya Sabasi banyita Mama Alice. Mama Alice. Intare y'ingore yari yo ya mbere utangiye gukina ku buryo baca bafatira bakavuga ati intare y'ingore. Njyewe mu mafilime ya mbere abanza nakinanaga na Mugisha. Hari filime twakinanye bita Inkomoko yo mu ruho ku masede, twacururizaga ku masede ni nyinshi. Inkomoko yo mu ruho, igihano cy'ikinyoma, iyo mbimenya, izo zose nizo twakiniye n'abastari banyu ba kera ahangaha mu Burundi. Okay. Haciye nka 6 ans. 6 ans. Yego. Hama intare y'ingore kaca gafata guterera. Intare y'ingore iya filime mu gukina waratinze nk'umuntu nyene w'intare y'ingore. Harimo amahane cyane. Iyo ngiyo yitwa Intare y'ingore. Ni filime nari mukase w'umwana bita Rosine. Umukobwa bita Rosine nawe yakina amafilime. Ubu yarashatse yasigaye atuye Washington. Noneho ngewe naramuziraga bitewe nuko ntari naramubyaye mfite umwana nawe mfite umwana w'igikara we akaba ari inzobe kandi ari umwana w'umugabo wanjye. Ngewe nkabona ibyo akora yari mwiza cyane kurenza uwo bita Fabiola wa kera nawe muzi yari umwana wanjye. Bumva ibyo akora bitanshimisha kubera ko umwana wanjye yabaga ari umutesi yari uwo ariko we akabaza ubwenge bwo kuba yareshya se rero akamukunda cyane ngiye bikambabaza. Yego. Ubu rero ngewe naragowe muri iyo filime ya Sabasi dukinana n'uwo bita Tukowote ariko mu Ntare y'ingore ntabwo twakinanaga na Tukowote, hari n'undi mugabo twakinanaga. Tukowote yatangiye kuja muri kariyeri ya sinema ryayo. Nawe yatangiye nyuma yanjye ariko ntabwo ari nyinshi yakinnye ariko zirahari. Yego. Niwe musaza dufite urumva dukenera abasaza. Umusaza dukenera rero duhita dufata Tukowote. Kandi onaka abimirita cyane. Arabizi nawe yazi gukina. Arabizi gukina. So Izacu TV. Izacu TV rero uriya niwe boss wacu. Izacu n'umuntu? Ni umuntu umwe ufite iyo societe. Noneho Canal Plus yamuhaye ibiraka byo kugira ngo agire amafilime agiye atandukanye. Ni ukuvuga ngo barakora bagacisha kuri Canal Plus. Bamwita Misagoneri. Hari nzica kuri televiziyo nkuru y'u Rwanda. Nyine izica kuri televiziyo y'u Rwanda ni Seburikoko ariyo nkinamo ndi umugore wa Seburikoko bita Esperance. Hakaba Indoto, hakaba na Bishop, ubanza Bishop nayo iri kwanyura. Yego. Tuvuge ko mu Rwanda umuntu ashobora kubeshaho na sinema canke ireresi cyane. Atakandi kazi Antoinette afise gushukura. Cyane no kuvuga ngo niyo ukagiyemo kubera umwanya ntago bishoboka.
none se ushobora gufata umwanya icyumweru cyose uri ahantu hanze ukongera ugafata indi minsi nk'itatu uri gukinira undi muntu ukongera ugafata indi minsi 4 dukinira kuri televiziyo y'igihugu urumva ntago ubona umwanya noneho hari n'igihe kigera nko muri aya mezi ari kuza noneho kubera ko dukorana na leta ukirukanka mu ntara zose zigiye zitandukanye mwebwe muvuga ruguru hose hagiye hatandukanye nageze kubona ikibungo Kirehe bamwazanye na Seburikoko muri ibintu bya Seburikoko sinzi kubyibuka turahajya turabikora ariko nyuma ubu ntago Seburikoko tukijyana ariko hari undi bita Kigufuri niwe tujyana muri ibintu byo guzenguruka kugira ngo mushobore biterwa na content bavuze cyangwa ibyo uri kugenda wigisha abanyarwanda bashaka ko bakwiga ariko bigenda bitandukana tugwenda dushobora kuvuga ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ihohoterwa rishingiye ku mubiri ihohoterwa rishingiye ku mutungo noneho ibyo byose urumva turimo turabikina tubyigisha twagera ahantu tugasanga ibyo nta bihari tugasanga wenda nta matuwarete bagira twagera ahantu tugasanga wenda abagabo nibo bahohoterwa barahohotera abadamu usanga tugenda tubihindura bitewe n'ahantu n'agace ibibazo bihari. Niki umaze kwishimira kuva kina amasinema? Kwishimira ni ukuvuga ngo indoto zanjye icyo maze kwishimira kubera ko Patience Ozokoko niwe wari role model wanjye, nashimye yuko twabonanye uriya munyanije y'akazi, nashimye ko twabonanye tujyana n'ibiganiro bikomeye, tujyana n'utuntu twakoranye byinshi, narabishimye. Numvaga yuko utavuga ngo urava hano ugiye gukina muri Nigeria, noneho kandi numvaga yuko ari mu Rwanda gusa batuzi, ariko nasanze muri Nigeria ko tuzi ibyizo bakinaga muri biriya byabo tutabyumva, nabo niko bareba iby'iwacu tutabyumva. Ako kana yego umva nako kanuko nako ndiyumvira ko kungene bashobora kuba babazihari. Nanone ama workshop menshi agiye atandukanye muri Kenya bajya badutumira tukajya gukorerayo ama workshop twiga bitewe n'uko ushaka directing, bitewe n'uko ushaka acting, bitewe n'uko ushaka imuza editing, nabyo turagenda ukajya kubyigirayo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Irerese cyangwa sinema kina hari iyo bita urunana rumaze imyaka ngera nka 20 nyinshi cyane. Seburikoko nayo yari imaze imyaka 9. Nda yifatanya n'inkuru ya Mimi yo kuri Kiss FM. Nayo yamaze umwaka n'igice ndayumva ntayibona. Bigenda gute kugira ngo Seburikoko ushobore kumara ijya myaka yindi mu mukina. Urumva twebwe iyo tugiye tumera nk'abavandimwe, noneho bigatuma kandi kubera ko ari wo mwuga wonyine twiyemeje, ibindi byose tubishyize ku ruhande, bituma bya byiyumviro byo kuvuga yuko wabaye umusitari umeze gutya wicisha bugufi mu nzira zose, ku buryo umuproducer wawe mutagira icyo mushwanira, ku buryo areba akavuga ati ngenda akora iyi projet, ugashaka ibyo yakoze akaba ari byo ukora, nawe ibyo wamusabye akaba ari byo guhereza, ku buryo ubona tubanye neza kandi urabona turi bakuru. Nico biva ko nta kintu, nicyo ngicyo bivaho no kuba utumbira imbere uzi ibyo uri gusingira. Ari umukinnyi wa sinema mu yitavye Imana, yari yagwaye umugabo sinzi mba yitwa Daniel. Byabakoze ko mu mwuga wa sinema iwanyu cyane, byadukozeho kuko mu mafilime yacu muraza amateka y'iwacu ko higeze kuba jenoside yakorewe Abatutsi, bajyaga baza Abadage, Abanyamerika, Abarusiya, Abakigutyo, noneho kubera ko yari afite karakteri y'abantu ba kera bakoze ibyo bintu, bakoze jenoside, bajyaga bamwifashisha akaza agakina. Ugasanga rero ni umuntu ukora akina buri munsi muri filime zo mu mahanga cyangwa mu mafilime yose, ashatse kugira ngo berekane ibyo bintu byabaye iwacu, akaba ari we bakoresha. Ndumva n'uruhombye twarahombye, ni nk'amashyiga 3 havuyemo rimwe. Yego umva ni ariko bibaho. So niyahe vision ufise vuga ati jewe Antoinette navuye kuri iki nshika kuri iki ndifuza kugera hano hantu? Urumva twatangiye dukoresha amakamera atari professionnel, noneho ubu rero dufite amakamera ari professionnel. Ikindi nanone icyo dushima nuko baduhamagara mu bihugu bigiye bitandukanye, muri Kenya, muri Tanzania, muri Niger, nuko ngo bagenda baduhamagara mu buryo bugiye butandukanye.
iyo rero nk'umukinnyi wacu yagiye gukina hano i Burundi nk'umukinnyi wacu iyo ari gukina mu zindi filime twumva tunezerewe kuko babona yuko ibyacu biri kugenda bizamuka. Abanyamahanga iyo bageze hariya babona ari ibintu bitandukanye pe, bakabona ibikoresho turi gukoresha birazamutse, bakabona sinema yagutunga, uravugana n'umuproducer akaguha amafaranga yagutunga ku buryo nta kindi wakora. Nuko nguko. Uramaze gukina sinema ukayisubiramo kugira shoot ukayisubiramo? Yego, uyisubiramo ukareba nk'amakosa wakoze. Oya, mugashutinga sinema nk'imisi 2 canke 3 mukayibura, mukamemana akababwira ati mudere. Oya, ntabwo bikunda kubaho cyane kuko bahita bakora reshoot. Ariko biramaze gushika. Ariko ni rimwe gusa byigeze kuba kuko urumva twebwe dukoresha amakamera 3 abiri. Iyo bivuze kuri imwe bafata ibindi. Niyo byabura hagiye ari nk'amarore make ashobora kubura, ariko kuko urumva ibikoresho abarimo barabikora barivanguye. Twatangiye abantu batabizi, umwe yita ngo ni umudirector, undi yita ngo azi gukina ngo ni umwateri, undi ngo n'uyu. Noneho duhita leta ishyiraho ibintu bitandukanye, bashyiraho urubuga rw'abantu bize cyangwa bashaka kwiga wenda kwandika kuba umuscriptwriter. Yes. Noneho cyangwa kwiga ubudirecting, kwiga acting, kwiga inuza kamera, kwiga editing. Bagenda bashyiraho, noneho hagira n'urubuga rubavuganira muri leta. Noneho usanga buri wese afite mu mwanya we. Nimba ari kamera tukamenya ni we DUP, nta wundi muntu twashyiraho. Urabizi uza akazi kawe. Nimba ari uriya mwacteri, ni umwacteri arabizi aza akazi ke. Ntabwo ajya kwivanga ngo arakora directing kandi atabizi. Nta hantu urashika baravye filime, baravye Intare y'Ingore bakagutinya tu cyane. Benshi baratinya, benshi n'umuryango ntabwo batekereza. Oya, umuryango wanjye nagiye gukina, ndabicaza ndababwira ngiye gukiniye ni usibye ko n'iriya filime twarayikinaga tukarira natwe ubwacu. Ngiye natekerezaga ukuntu abantu bahita babibona n'ukuntu banzi Antoinette uko meze, karakteri yanjye umva ni hatari. Nk'ubu urashobora kwakitinya nk'akantu gatoya wakati nzakakitinga ndi kumwe na Tuko wote ubutaha. Kandi umenga muri igeze kuzana yarigeze kuza, sinzi ko mwanze dukinana muri iyi filime Ingaruka, ariko ntago yaje kuri ubu. Azaza mu 12 tuba turi kumwe cyane. Muzo mubwira tera gufata cyane. Ndakunda kumbwira umenga nta Kinyarwanda azi muri bamenya. Oya, arakizi. Arakiri mbwa muri bamenya ko navuga ngo we petit urashaka kumkimbisha. So mu Burundi habonye gute? Ubundi ni ahantu heza. Ubundi nabonye hari ahantu henshi cyane ho gutemberera. Nabonye barubatse amabici menshi yo. Ego, ubundi kera twazaga tubona ari ahantu hari heza cyane, hari Saga Plage. None Saga rekada yaragiye haje ibindi bishyashya bari kugenda biyurura. Ubona ari ahantu heza, imihanda, kubaka amakaritiye mashyashya. Ubona ari ibintu byiza cyane. Nuko gusa hashyuha. Urumva rero iwacu ariko naho harakonje. Harakanye cyane bisaba kwifuka ibintu byinshi cyane. So reka ndagushimire cyane, twari kumwe n'Intare y'Ingore batazira Antoinette. Ikiganiro ni Open Mic.